Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Бұл тема кім маға қошылады? Ова, кім маға қошылады? Мен ұшындай бір жариялағым келді. Азыр WhatsApp группаларында арғандай бұлжырақ анчамша сөздер кетіп қалуатады. Антейлі, мынтейлі деп. Келгіле, мұндай бір идея көтерелі. Мамыр жұмыр болып, бір жеңден қол, бір жақадан баш шығарып, бір үшіне бір жиындыққа келелі. Өткенде Қырғызстан мұсылмандар дини башқармалығының муфтисі Хазрет Муфти Дамла Мақсатбек Дамланың алдында дини идарада муфтиятта жиын болғанда ошол жерде ошол көтерілген. Атайын ошол маселени мен қозғаған инсан қатары өзім айтқым келді. Кім маға қошылады? Қошылам дегендер сабақты ұғып бүткөндөн кейін ова деп тез жайылтқыла. Азырқы айтыла тұрған маселени тезінен жүзеге ашырғыла ал қолымыздан келеді. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам мындай деді. Құр'анда бір сүре бар. Bir оқылышы Құр'андың 3-тен 1-ine дал келсе, 3 еле жол оқи тұрған болсаңыз, Құр'анды баштан аяқ толық оқығанның соңын аласыз. Ал İhlas suresi. Estağfirullah. Kul huvallahu ahad. Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuwan ahad. Kelgile. Uşul sureni okuylu. Kimdir biri bir günde 100 yol okuydu, dağı biri 1000 yol okuydu. Okuyu verele. Uşul yerimizdeki, ülkemizdeki komendantık saat getkenge çeyin. Barımız okuylu dağı, barımız dua kılalı. Allah'ım bizge iyilik ver, tınçlık ver, birimlik ver, kırsığından, apatından özün sakta dep, bir şart menen. Sahabalar, tabi'inler, İslam alimleri, bendenin kılgan duasının kabul boluşu 100% al bir şart menen degen. Kantip dese, Allah Taala'dan soray turgan muhtaçdığından murda dağı, ayağında dağı, Allah Taala'ga istiğfar aytıp, Peygamberga salavat aytıp durup, anan muhtaçdığını aytıp, bütkönden keyin dağı istiğfar, dağı salavat aytıp, anan dua kılsa, sözsüz türde kabul bolat degen. Kelgile, kim maga koşuladı? Men başladım. Uyda azır hatim kılıp atabız barыбыз. Bizden beker adam yok azır, çınını aytkanda. Kıla turgan iş yok. Barыбыз uydabız, bekerçibiz. Kur'an'da baştan ayak okuğanға kudreti жетпегендер İhlas süresini bilesizler de. Bir günde 100 yıl okun. Kol götürüp dua kılarda Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah deyip durup. Anan Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid deyip durup anan ülkeniz için, üybülöğünüz için, mamleket üçün, jarandar üçün, dünyadaki musulmanlar üçün, barız üçün tınçlıkты tilep durup, kayradan astagfirullah, kayradan salavat ayıp durup, dua kılabız. Kelgile, şimdi dua kılalı. Allah Taala'nı uyaltaylı. Allah uyalat. Allah uyalgandan beret. Allah'ta uyaltışımız gerek. Kantip, kol götürüp, alakan jayıp, al alakandı tüşürbey, kayra jaldıray beriş gerek. Eğer de siz kimdir birönün eşigin barıp, birli jolu tıkıldatsanız, şamaldan ulam bir nese gel tiydi okşaydı dep açbaşı mümkün. Kayra tıkıldatsanız anan açışı mümkün. Sizden kol telefonunuzga kimdir biri bilse aytkanda mayak berip gudok taşlap bir çın etürle basıp kayra öçürüp koya turgan bolsa жаңылыш basıp aldı dep çalbaysız da. 2, 3, 4 jolu çalgandan keyin emne olup kettik endi özüңüz çalasız. Жооп берип атасыз da. Koduşul siyaqtı, kol götürgende Allah'ım bizge tınçlık ber, bizden densoğluza çın kılgın, bunu ılağını bizden alıp taştağın dep, kayra suraş gerek. Ankene Allah öz aytat. Eğer bendem kol götürüp, alakan jayıp, menden öz muhtaçlığın soray turgan bolsa, bendemdin kötürgön kolun, suraganın berbey, götürgön kolun kuruk kaytargandan jaratuuçu katары uyalam degen. Ey bir tuğan, Allah uyala turgan dengelde dua kılalı. Kelgile, İhlas süresün bugünden başlap okuyubuz. Kim kança okusa okusun, bizden өлködөгү koyulgan karantin menen
коменданттык саат алынганга чейин окуйлу. Эмнеге мынтип чакырып атам? Бирөөгө жакшы сөз айтың. Жакшы сөз айтың. Айта албайсызбы? Анда жаман сөз айтпаң. Бирөөгө жардам бериң. Жардам бере албайсызбы? Анда жардам бергендердин үстүнөн сын пикир айтып сүйлөбөң. Колуңуздан келгени үйдө отуруп алып, Ихлас сүрөсүн окууга келет да. Өзүңүз окуң. Уул кызыңыздарга окутуң. Жыйынтыгында шылтоо менен алар да сүрөнү жаттап калат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтты: ким отурган абалда Ихлас сүрөсүн 10 эле жолу окуса, турганга чейин күнөөсү кечирилет. Аллаху акбар. Күнөөдөн да кечирип атабыз шылтоо менен. Ким 10 жол окуй турган болсо, Аллах Таала ага бейиштен bir үй берет dedi. Үйлүү болуп атабыз. Күнөө кечирилип атат. Дуалар кабыл болуп атат. А сүрөнүн атына, ысымына келе турган болсок, Ихлас, Ихлас. Адам баласынын жүрөгүндө эң негизги ибадат болуп эсептелген Ихлас орнойт. Аллах Тааланын бир жана бар экенине дитибиз менен, денебиз менен, тулку боюбуз менен, сөөгүбүз менен берилип калабыз. Келгиле, убакыттан пайдаланып, ушундай ибадат өтөлө. Ким мага кошулат? Ким мага кошулгусу келсе, анда кол көтөрүп баарыңар, мен колдоймун деп. Жайылткыла сабакты, угузгула, окугула, бири-бириңерге жеткиргиле. Жыйынтыгында биз ибадат да кылабыз, ылаңдан да кутулабыз. Күнөөбүз да кечирилет. Бейиштен үйлүү да болобуз. Эң негизгиси перзенттерибиз, уул кызыбыз үйдө сүрө жаттап калат.